U Subotici se posebno razvija jedan specifičan oblik turizma. Naime, u proteklih nekoliko godina broj pacijenata koji putuju u Srbiju iz evropskih zemalja radi stomatoloških usluga se udvostručio, a grad je postao jedan od predvodnika takozvanog dentalnog turizma. Stomatološki centar je namenjen Subotičanima, ali i pacijentima iz Zapadne Evrope, pre svega Norveške, koji dobijaju isti kvalitet stomatoloških usluga kao na zapadu, ali po znatno nižim cenama. Neke intervencije koštaju čak i do 75% manje nego u većini evropskih zemalja i Americi. Posle pada sa bicikla skoro 10 godina mi je popravak zuba problem. Želim da vratim osmeh. Do sada nikad nisam čuo za Suboticu, ali su me i preporučili prijatelji sa Facebooka. Proverio sam informaciju i evo me. Moje očekivanja su se ispunila. Zadovoljan sam. Do sada sam se uvek plašio. Bolele su popravke i bilo je skupo. Ovde sam skoro 2 nedelje, obišao sam ceo grad. Napravio preko 500 slika. Dopada mi se arhitektura, gradska kuća, tišina, ali i restorani. A Subotica noću je posebno. Centar se nalazi u dvorištu hotela Gloria Lux. Dentalnim turizmom se bavimo praktično 365 dana u godini, angažujući veliki broj agenata u raznim zemljama, uglavnom Evrope, koji rade praktično marketinški deo reklamiranja Srbije kao destinacije, Subotice kao mesta gde može da se čovjek lepo provede, odmori, a usput naravno ili da kažem prvenstveno Nordenta kao takvo koji je praktično lider u tom nekom, da kažem, dentalnom turizmu u Srbiji. Danas se to radi bukvalno u svim zemljama Evropske unije, Evrope kao takve. Prosečno je između 7 i 10 dana po jednoj poseti. Dešava se naravno da pacijenti ostaju i duže, u zavisnosti od stanja koje mi zateknemo praktično na kliničkom pregledu, a nekada se dešava, ukoliko radimo kombinaciju hirurgije, protetike i ostali stomatoloških disciplina, da pacijenti ostaju, čak dolaze u stvari i po 2 do 3 puta u Suboticu i ostaju, kažem opet, u zavisnosti od toga šta se radi, dakle od 7 do 10 dana. Oni su svi zadovoljni, znači Palićem kao destinacijom, zoološkim vrtom, obilazak gradske većnice, naših tornja, muzeja, arhitekture i svakako noćni život, restorani, hrana koja je, da kažem, nekako za njih onako na pijedestalu tih nekih, da kažem, aktivnosti u tom nekom smislu, jer su veoma oduševljeni i tako dalje. Dakle, ima zaista onako šarolika je ponuda. Gro pacijenata nama dolazi iz Skandinavije kompletne, ali svakako tu su pacijenti iz Italije, Austrije, Luksemburga, pa čak ih ima i preko okeana, znači Kanada i Amerika.